pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija. Današnjem videu ću da vam pokažem kako da pronađete bilo koji biom u Minecraftu, bilo koji temple, kako da pronađete selo i tako dalje, znači pomoću chunk base-a. Znači šta treba prvo da uradite, znači potrebno je da napravite svet, po mogućnosti u kreativu i šta treba zatim da uradite, zatim treba da kliknete T i zatim kucate, znači kosa crta seed, ovdje meni, ja sam već njega kucao, ali evo opet smo dobili seed, znači 2 puta. I što treba zatim da uradimo, treba da opet kliknemo T i da kliknemo na njega. I onda smo ga kopirali i sad treba da odemo na chunk base. Direktno biome da nalazimo, možemo dungeone, strongholde, mansione, desert temple i tako dalje. Međutim, za sada ću samo da kliknem da vidim celu mapu odjednom, znači da ne tražimo samo jednu stvar nego celu mapu. Ako izaberemo samo jednu stvar, neće se prikazati ovako isto, neće se prikazati samo tačkice na ovom koordinatnom sistemu. Znači šta radimo, treba da samo dođemo ovdje i da prekopiramo, tačnije ovdje treba da pastujemo seed. I evo seed, znači sad ću na trenutak ući u Minecraft, vidim na kojim sam koordinatama, ja sam na minus 420, 19, znači tražimo minus, evo tu sam negdje, minus 420, idemo, znači ovdje, evo otprilike, evo ovako, znači još malo da pomerim i da vidimo gdje je prvo selo. Znači malo ćemo da zoomiramo. Prvo selo se nalazi na minus 280, 320, tako da sad ćemo to da nađemo. Znači koordinate su minus 280, 320, znači minus 280, sad ćemo prvo da nađemo x. Znači minus 280, također ovdje je onaj od ovih, ne znam kako se zovu, znači minus 280, 320, na koju stranu se povećava, na ovu stranu se povećava, znači idemo, znači na ovu stranu povećamo ovaj, znači idemo ovam, tačnije minus 280, da, idemo pravo. Trebalo bi tu da bude selo. I evo ga selo. Znači, našli smo selo, znači možemo da nađemo i druge stvari. Mogu to isto da probam, znači da vam pokažem kako se nalaze neke druge stvari, ne samo selo. Znači mogu i to da vam pokažem, tako da sad ću da vam pokažem. Evo na primjer, hoću da nađem stronghold. Stronghold se nalazi na minus 800, minus 1200. Znači minus 800, minus 1200, sad ću da opet switcham na Minecraft pa ćemo da nađemo i stronghold. Ok, znači trebalo bi da bude ovdje, sad ćemo da odemo u game mode spectator i da vidimo spectator i da vidimo da li se ispod nalazi stronghold. I kao što možete da vidite, znači ovdje se nalazi stronghold, tako da možete da koristite, znači ovaj site chunk base da nalazite razne stvari u Minecraftu, tako da eto, to se tiče ovog videa, nadam se da svi dobacite like, subscribe. Ja sam Komšija i pozdrav!